Thiko nini tu thutha wake guthamirio ministry-ini ya ugima wa mwiri, Minister mweru ministry-ini ino Siziri Kariuki nioretie director wa ugima wa mwiri ministry-ini yake athondeke kamiti iria iguthugunda na kwendikithia uria muhatikano hospitali-ini nene ya Kenyatta ungitangikirwo. One ugite ministry yake ni kugacirithia motungata thibitari-ini cia county, amugiki nikio gitumi kinene kia andu kuhatikanira thibitari-ini uyu. We are also doubling up as a facility that is giving primary health care to not just Nairobi, the elite, Nairobi, the informal and the vulnerable, but also giving primary care to the population from the environs of Nairobi, cutting across the counties of Kiambu, counties of Murang'a, Kajiado, Narok, Nakuru, Machakos, and therefore we seem, because of the location and the ease of movement, to also be handling quite a bit. Kugina kuone ati muikariri gitu wa bodi ya kuheana marua ma wendia wa njohi Kennedy Odhiambo niagire na gikaro na maabitha au gitiri na anyitite miruhonge-ini rwa kurana na wendia wa indo cia Google itanya inene ri kwariria mawatho maria endia njohi mabatie guthingata kurumirira wongerereku wa irabu na cienderio cia waini. Thutha wa rugano rwa Veronica Odhiambo kuma gicagi kia Maweni gucabithio gatheti-ini ya People Daily na kumemerekerio ceceni-ini cia Kameme TV na K24 agietha uteithio kimbeca niguo ahote kuingira thukuru wa secondary thutha wa aciari yake kwaga bithi thengia yake gukorwo ahitukite. Riu muruto uyu niarikitie guthie thukuru kumana na uteithio uria amukirite kuma kuri andu a wendi mwega. Muthia ati igoti nene nirituite abitha umwe wa borithi Erastus Musira uria wekaine na ritwa ringi Katitu nianyitikanite na ihitia ria kuraga mundurume umwe mwaka-ini wa 2013 riria mari Firigisheni mwena wa Githurai gia 45. Musira nianyitikanite na mahitia ma uragani. Handu-ini ha Kameme TV, Njĩtagwo Wangui wa Gathugu.